اندازیار کرد جهاد احمد کج عفرینه جالی راوشکاری آلمانیا اولاف شولز و هاتا پیشوازی کرن هاتا دعوت کرن جهاد تشتگیدن جی بالام کشاند روزیتا آلا کردستان جی به چاکت خواه دالا خانده بو دماغ سروک وزیر آلمانیا دید اندازیار جهاد احمد جو گند میدان که چیای کرمینجا جبر چالاکبونو دست پیشخرین خواه دواره تکنولوژی مدرن ده لگل شولز سروک وزیر آلمانیا جویا ده جوینه ده هجمارک چالاکوان دنجی بشتار بون راوشکار آلمانیا شولز بوان را پیشاتین آبوری سیاسی و جواکی گوتو بیش کر جهاد احمد اندازیار پسپور فایبر اپتیکه بری چند روزان جی جهاد وکه کسکی به باندور لفرانکفورت بشتاری پیشنگاه فایبر اپتیک و دیجیتالی کرنه بو. ای سال دست کمپانیان پیشسازی دیجیتال و فراکرنا فایبر اپتیک بشتاری و پیشنگاه مزن یا فرانکفورت ببون. اندازیار کرد جهاد احمد جا آلمانیا باجر فرانکفورت لگل منه جهاد بخیراتی کیف خوشت بم براستی روز بروز دبینم تبسرد کفی بله ویدی کم هر خورده کی کرد هر کچه که کرد وقت سر کفتی بله اروپا صعبه کوچ برکی جهاد پنابرکی جشر رویایه دچی آلمانیا او قصب پیشت کفی بگهی و آسته کت سروک وزیر آلمانیا ببینی اف چه بود؟ کاریج مرا بحث بکی دست که دنباش جتارا ومستا و از رودا و سپاس دکم و شخصيا تا سپاس دکم گوه احتمامه اندودن هر کسی لسر خوربی داری رعت بیه و بپیش کتی اولاف شولتز مستشاره آلمانیا هات مقاطعه زاكسن جمع باجاري دريزدن هات بملتي في داري راهونه لسر وضعي اقتصادية سر وضعي سياسية سر وضعي اجتماعية قدين كان بملتي ألمان را يعني بداره طبعا زاكسن 4 مليون كاسة جوي 4 مليوني دورا تقريبا 120 مرة خاصة يعني بأولاف شولز را رونن دسبيكي جريدة كلفر هاي معروفة زاكسن دا بس جارد بين زاكسش سايتونج ونش مرة وكي فورمولا كي شون وكي استمارة كي شون دندار كرن انه ام تجيكن وتكي تيدا خبر ده انه تا تشكيرية تا تشكور كريه الفداري الألمانيا تا اختصاصي تا تشيه تا جركي جيشتي فداري دا سر في عرضي تا تشش في عرضي رو كريه دار برضو ايدا يعني وشهادة تا تشيه مثلا تا چه مشاركة كريه يعني دا معارض دو مثلا دا ابحاث علمية دو بيتشتيجي طبعا ما تشكر ومجوانا رشان اجابه بعد تقريبا ده هفته هبين جمرة خبر شاندن جو ما تا اختيار كريه ومستشار تا دعواتي او دكي في محادثاتي اكي لزاكسن شيكي بله او بخصوص جمرة يعني جمرة مفاجأة كبي كونه انه يعني انه در كده وكده بي راس الهرم اللي بداره ده ألمانيا ده در كده دعوت جتارا بشينه تشتكي بخده پر مزنه يعني تا قلت از جهاد زانبو تو كردي وجعفريني بخده ما مستا سرسفتح داغه ام فرمولا دارا تجدكن يعني اكيد بيليم الودره ده نها في صورتي دركتي بري از صورت ورابك شينم مبين دار دنكر لازم فهمتر داغن ورادين كريه مگو ناوی من جهاده از کردستان ما و از سلاوی ملتی کردستان حموش در رادکم و ملتی کردستان ترى دبي سپاس جا ألمانيا را تحالف دو بسكنينة بكردارا ضد داعش ومجو دبين ككرد انه جوا بيتر هين حماية دخازن مع حمايات كن جبي تنظيم الإرهابي يعني داغي بيش كرمك داغي مفيرا دين دكر يعني مبالغ داي هوجي العالمية سر سنجي مدن ري عالمية ألمانيا وعالمية كردستان الكلا كابدنا لين ري باش بمرة جو يعني جو أهلا وسهلا إنه تل فيداريت بمرة حاضرة
وساعتها تاخوش وأكيد أمي يعني بوارو من يعني تمي بفيتوني بي يعني خوش بو او آلا کردستان جیتا بسینگا خواه دالقان دیه تو بشداری پیشنگاه فرانکفورت یا فایبر اپتیک چی بویی؟ بله او چه پروژه بو جهاد؟ هذا معرضي لفرانكفورت بجارية في سباق يعني معرض كي يعني على مستوى أوروبا إيه كيتي صار مستوى عالمي جي معروفة دورا تقريبا دوسد كومباني تيدا هابي حر كومبانيك يعني فروعات جندو دا ألمانيا دهانا ودا عالمي دهانا مشاركة كرن يعني از وكي شركاتي مجموعة شركات ام اركا اتيدو دو شغلم وانا ممثل شوندم في معرضي معناه كونه بن كونتاكتي بكومباني دن شيكن سر استثماراته بسكنن سر مشروعه بسكنن سر تشتي تكنولوجيا جشتيه حتى نكو حتى رويهرو لسر جندا بسكنن قام كونه بن يعني بسوكي تكنولوجيا ربما يعني اول باول جهاد تو چه جوانین تمنی خورد بیجی کل اوروپا دمینن تجربه خود دکاری چه واجوان را بیجی دکارن چه بکن سرکبتی بن بله از بری لسر خورتا دینکم او لسر جوانا دینکم ادخوازم لسر کمپانی ما و کردا دینکم يعني باش نها تشتی از ایشاندم لوی معرضی چی بیه انه کمپانیک ما کردا تیدا تنبی نبون از دبی آره و از باندکم نها و تشتی بیه دوی معرضی دا پر مهمه جگیچه انه مثلا لسر مدن ذكيه سمارت سيتي اف معرضه يعني سروي دا اخوي لسر مساله سمارت انرجي مساله طاقه ومساله كهرباء ودرا لسر مساله اتصالات ومساله فايبر اوبتيك هفسه تشتنو ما مستر پر مهمه نه داخل تدبیر سمارت سيتي يعني تو بازار کی چه دکه جبیدای گنده حتی تالی گنده اعتماد دکه سر تکنولوژیا بگیتشتی يعني نها ابسط مثال مثلا اگر امكن لسر انرجي دينكن مثلا لسر طاقه دينكن انرجي مثلا نها جي حولي بيو ذكي يعني نهار وهرو مثلا طاقه جبي دردكابي او طاقه جنفطي دردكابي او طاقه جتشتكي دن دردكابي مباشره لكيلا جندو تكوني وكي محطات تشيك شيكي وي محطات تشيك اعتماد دكي سر تكنولوجيا هاو تكنولوجيا ربط باتصالاته هاو اتصالاته ديلي مثلا شقاسا كهرباء هاي دوي بجاريدو جي بهفدره بشكل كي ذكي دينكي يعني روي هرو نهاد از دبیم عطلکی كهرباء چه بي هاو برنامجو كانه زانه عطل دكدايه و چو اكي چه بي مثلا وقت الذروه جمت الذروه هاي كهرباء نقاب في حال ام نقا روجته مثلا بله وقت الذروه اي كهرباء دكدار كي چاغدايه مثلا داغه وقتی که نیم بخون و داغنا مثلا تکنولوژیا خو تحديث دكي خو شيء دكي كونه به مثلا و كهرباء بشكل كي صحيح بده معناه جو انقطاع شنبه وبنفس الوقت تنبؤ دكي مستقبل رو يعني مثلا هالسال هاقصا في باجاري صرف كر سالته هاقصا گرک گندای يعني جهاد تشتغل اعتماد دكي سر مهمه اف گلکی گرینگه پرسادنجی مگوت پیشنیاری تو فکری تجبوخی گنجان چنه زمان من ما کنترل مراد بجد البخين ادي گرگ از خاطر بخوازم مالا تا آوا گلکی سپاس و هر دمه سر کفتی بی جهاد احمد اند زیاره کرد آلمانیش باجار فرانکفورت سپاس جهاد سپاس بواجی و تماشاگر خاطری